chae koda kwede e kind oganda. Magi ne giwacho kinde nyasi mar dhialo odiechieng' mar alam margi mar Eid e boma ma Homa Bay, kuma ne gitele luor mar kwe, kama ne gitiele ni luor kod kwe e gino ero mowinjore otimre kinde duto mar miyo Kenya obed gi kwe. E kindeno bende ne gijiwo ni oganda mondo cham matin ma giyudo gi jowetegi mochando kaka gitimo e kinde mar nyasi makama mar Eid al-Adha. Kawuono en chieng' Idi mar chinjo, ji obed gi furaha maber, ji obed gi luor. Ka in gi matin minyalo miyo wadu, bende miyo wadu. To alemo ni Nyasaye mondo mi okony joma mobiro lemo te, mondo mi kidok e odi tidok ka in maber. Tunakatazwa kutukana mtu yoyote, na tunakatazwa kutoa maneno ya chuki na maneno ambayo yanaweza ikaleta uhasama, sawa iwe ni baina ya makabila au baina ya jamii au baina ya tabaka fulani. Watu wote wako sawa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na viongozi wanatakiwa waweze, bali si viongozi peke yake, kila mmoja wetu anapotamka anatakiwa kabla hajazungumza afikirie yale ambayo anataka kuzungumza. Dini ya Uislamu ni dini ya heshima na watu wote wanatakiwa waweze kuheshimiana, lakini pia vile vile viongozi waweze kuheshimiwa. Mara nyingine tunaona ya kuwa kuna baadhi ya watu ambao wanaweza wakasimama katika sehemu wakatukana hata viongozi wa nchi, na hiyo ni mambo ambayo Uislamu imekemea na imekataza, bali hata viongozi wa nchi wanatakiwa kwanza waweze kuheshimiwa, lakini pia vile vile kuanza hata